Tah, jualan pancong ya rada seru ya. Rada nikmat. Kue pancong mah rada nikmat aturanana tah. Murah meriah, pancong urusan murah meriah. Kue pancong alias banros kapungkur. Kue pancong teh urusan banros gitu aturan. Tah. Banros ya lokasi pasar Bojong Terong aturan. Aturan. Aduh, Tina aturan kieu gitu. aturan pancong. Serap kayak itu ada. Pancong enak coy. Kue naon mang kue pancong aturan 1000-an hiji. Kue naon mang pancong